Inempande esisipesheleni okuyiyona yokugembula kulabo abagembulayo amabhola abantu abadlala emakhasino kodwa bangawini iyona egarantiwe le mabefuna usizo bangayithola sikwazi ukuthi sibalungisele yona impande eyenza ukuthi umuntu akwazi ukuphumelela. Mbukeli, imibono nengxoxo equkethwe inkulumo elandelayo akusiyona eyeSelect Africa TV kodwa eyalowo othintekayo kuyo. Select Africa TV bafethu njengoba benazi sike saba nodokotela wasitshela into eziningi bafethu ezibalekile nezakhayo nezisizayo nje emphakathini noma suke sesikejile sahamba ngenye indlela sesifuna ukubuya wathi yena uyalekelela udokotela. Niyazi ke bafethu ukuthi empilweni kuyenzeka uthola ukuthi wena ubungazi kodwa uyitshela ukuthi uyasizakala kanti cha usugejile. Namhlanje nginodokotela futhi bafethu ngithiya ngibuye sifuna siyixoxe kahle le ndaba ukuthi sengiyithathile yonke ke lento sengifisa ukuphuma ngiphume inhlahla yami kwenzakalani ngayo ke. Dokotela asikubingelele sikwamukele futhi namhlanje la kwiSelect Africa TV sithobe ukuthi siphinde sabuya sizolekelela umphakathi futhi. Siphinde sibingelele nakubalaleli emakhaya ababukeli so uDlamini futhi lo Dr Malala phezulu sibonge ithuba lokuthi sibe ndawonye futhi namhlanje. Dokotela ngiyathoba kakhulu isikhathi sakho sizule sikhulume kakhulu ngendaba yokulahla kwesithwalo ngoba abantu kwesinye isikhathi bayiphika lonto kodwa uyichazile wayenaba. Kuyenzeka ukuthola ukuthi njengoba ubushilo futhi kuleya lento kuleya nkulumo yethu edlulile ukuthi lento emingi uyithathile kuyenzeka uthola ukuthi nabakini bayahlehle amadlozi akhe ayahlehla. Ake sibuye ke manje size la sesithathile lento sayilahla ke manje isimo sami sibuyela kanjani esimene esiright ibuyelwe izinhlahla ngibuyisa amadlozana. Uma sesilahlile lento ebikuhlupha kuyiyona wawuyithathile ngoba imvamisa ke abantu abasuke bengena kule nkinga abantu abafunayo ukuya phambili nempilo. Yebo. Abangafuni ukuhluleka ngoba vele empilweni kufanele sizame siye phambili ngoba akekho kufuthi odalela ukuhlupheka emhlabeni kufanele lokho sikwazi ukuthi indlela esuke singakayitholi zokuphila zokuya phambili. So lo muntu kwenjoba eseyile kumuntu washethi nayo into yenhlanhla lento yenhlanhla yasiyamjikela ke sesiyayilahla ke mase siyilahlile sekumele simnxusele emathongeni akhe edalweni zakhe ezihlambuluke zibuyele esimeni ngendlela efanele zokuthi sekufanele zimsize ke manje. Umbuzo ungaba sekutheni ke ngoba ngangivela ungifuna ukuya phambili sikhuluma ngabantu bamabhizinisi abakhulu. Yiphi indlela engayisebenzisa? Yes ikhona indlela engayisebenzisa sinazi impande thina esikwazi ukuthi sihlambulule leli dlozi isidalwa sakho lesi sihlambulule nawo uconnect kahle naso then bese siyasiphakamisa kuneimpande zakhona ke esiphakamisa ngazo ukuze abantu baphakame ukuze ukuthi yonke into othi uyayifuna iyenzeke. Kodwa ke into efana abantu bayiqaphele kakhulu umuntu methi uzokukhuphelela inhlanhla mbone nawe nayo ukuthi unayo iniqala. Imvamisa umuntu vela athe suka eindaweni enjengakomhlanga ezofika kumina ngifice nje nami ngisahlulwa one room bese ngithi mina ngizomnika inhlanhla. Kufanele abe nalento engqondweni ukuthi kanjani yena yini lo muntu lo inhlanhla uzoyithatha phi le engakwazi ukumsebenzela. So sike sithi kumuntu akabuke kulowo melaphi uyabona ukuthi yena unayo inhlanhla khona ke ekhaya mawufika uyabona ukuthi kusekhaya noma kusehlathini then ke sibe umuntu lo muntu sesikwazi ke thina ukumphakamisa kahle ke simphakamisa ngesidalwa sakhe. Lesidalwa sivuswe emathuneni kufanele sikuhlukaniseke. Abanye basuke bathi kusuke sekuvuswa abantu emathuneni no asingisho kuye ethuneni. Le try like even uzolahla into eyisilwane nesipoka asimnyisa umuntu usithi akogezela emathuneni because abantu abenza lezo zinto ekhehla lami basuke besusa lento kuwena beyisusa ngalomuntu ekuthiwa gezela phe kwethuna lakhe lo muntu uyena osezohlala kuwena uzothi uyahamba ngelilanga lo muntu useyisitha futhi sekuthiwa susinto kanti usususa le owawuthi uyayilahla. So lento yamathuna siyayibalekela ke so ingakho ngithi mina asivusi umuntu ethuneni silungisa inhlanhla ngeimpande ezifanele into yomuntu ibuyele endleleni yakhona makwebusiness lihambe ngendlela amathenda yonke into ukwazi ukuhamba because labantu bamathende kakhulu basebenza nabantu abanazo igubhu
Yeah. abasebenza ngalezi zinto zey'gubhu noma bebhida benza konke bazoshayela lezi zinto thina-ke kodwa mase sekulungisile awubusanyatheleka awubusayishayeka ngoba isidalwa sakho sisuke sisibeke ekutheni 24/7 asingenisa imali ekhaya asiphilise umndeni wakho futhi isidalwa ongeke silokho esithi awungihlabele ngilambile ayikho into efana naleyo kusuke kuyidlozi nje eli-clean elizokwenza zonke izinto zenzeke. Alright baba, mhlambe ngoba ngiyacabanga ukuthi lento vede usuwenza ubungozi obuningi. Kukulekelela kangakanani and kukusa phambili kangakanani nokuthi ngithemba kangakanani ukuthi idlozi lami selibuyile ngizobona kanjani mhlawumbe. Uma sesilibuyisa fanele livele. Alivele kuwe. Yeah. Ekulaleni kwakho alivele likhulume likhombisa selibuyile kuwena. Liyakuxolela kuleso simo sakho. Sikhuluma ngento yokuthi musu uzuyobhula utsheni wabanye abantu ukuthi idlo selibuyile noma alibuyile. Angiphuphe nje. Akuphuphe wena. Yes. Kuba wena osusitshena ukuthi sekwenzeke ukuthi nokuthi then nezinto zakho uyabona lo kade kukuphunyuka manje usuyakubona kuyabuya zonke izinto zakho ziyabuyelela endleleni zakhona because abantu bafika sebeshayeka kakhulu abanye basebedlelwe izinto imoto ngikhuluma ngezinto ezinkulu abanye imizi abasenayo baseyigwenetini so ayiqaleke izinto zakho zibuyele endleleni yakhona kodwa isign nje akuba ukuthi idlozi liya-connecta nawe must ukuthi likhulume nawe kwenziwa kanjalo ngedlalana. Ngicabanga ukuthi baba uyibeke yacaca kunama products lapha phambi kwethu Baba amahle kakhulu nengiwabonayo sithini ngalama products asibatshela abantu lapha. ama products akhona kukhona uthando kubantu abanenkinga nothando ngaba besifazane ngaba besilisa akhona nasusa izilwane umuntu methi nginesilwane sihleli kumina sekuyiminyaka ngisigeza sasuke thina la ekhaya sinayo impande eguarantee ukuthi izokwenza lokho nesibongo ngonjalo because isibongo nesilwane into engafani. Noma sesiyilahla lento isipoki kahle kahle inomehluko ngoba isipoki awufaka into enegazi awumgcabi ngisho kumgcaba umuntu because the more kubonakala igazi entweni omsebenza ngayo unika lento ipower ngoba mabenzela lebekuvusela isipoki basihlabela. Yes. So siyakwazi thina ukuthi sisebenzeke kulawa ama products asikho nesidingo sokuthi ungaze ufike siyakwazi nokukuposela. Sikutshene nje kuphela usebenzisa kanjani kunezinsipho ezikhona nakhona ezokususa yona imimoya emibi izilwane umuntu athandeke nje kuna impande noma iwasho zenhlanhla nomuntu nje uthi umsebenzi angaze nguthola ngiya apply but angibizwa methola khona iziwasha angayisebenzisa kwazi ukuthi ahamba naye ayosebenza usengakhuphuka esengaphakathi ke sikhona nezokukhuphula izikhundla kuzo zonke izinto bese kuba zembiza eyamadoda ikhona yamadoda indoda amayinkinga ikamereni yakwazi ukuthi isebenzise lembiza ibuyele esimeni sayo neyemhlume ngokunjalo so lama products maningi akhona angekho la maningi kakhulu akhona naseyitolo okuyiwona esiwasebenzisayo especially izitolo zalapha ekhaya ngoba izitolo zethu ezethu because impande yethu akufuneki ihlale noma ikuphi so siyahlonipha kakhulu idlozi so awuvele yonke into ihamba idlule ezandleni eziningi must ukuthi umsebenzi wakho ube clean ukuze kusasa umagxekwe wena makubongwa kubongo wena kungabe ukuthi kunesandla sesithathu ngaphezulu so ama products akhona abakwazi ukuthi abantu bawathole mabesithinte inambeni zethu. Asizipha asibaphi number dokotela and enye into ebengifisa before sibanikeze inamba ngiyafisa ukuthi ukubaqwashisa abantu abacabanga ukuyenza lento yisi enese beyenzile but uyakwazi wena ukubalekelela labacabanga nje dokotela because siyasilimaza ngicela ubaqwashise dokotela before sibanikeze inamba seyivala. Sengabaluleka ngakho ngathi mina ngicela ukuthi abantu abayizama impilo ngendlela ezinhle neziqondile azi ukuthi yonke into umuntu ufanele ayijulukele. So kulezi zinto abangayi kalula ngoba bebona abangani babo bebona abantu abathize bese bethi nabo bafuna ukuthwala because lezi zinto mase ikhishwa kanzima abantu bafika sebekhala la ekhaya sekulahleka izinto sekufa abantu so ngathi mina nje abakuqaphele noma beyinyangeni
akenze sure ukuthi uyayitshena ngisho sekuqala ukusetshenzwa athi konje la sikhuphula enhlanhla ngithi asithwale ukuze lento ingene nasenyangeni ukuthi iyazi ukuthi imsiza ngani ingamniki into angayifuni ngoba lento eyithwalo iyalibalekisa izinto zibemnyama nempilo yakho uyenze ishone phansi futhi nokukhona ukuthi futhi awuyicabangeli wena nomndeni wakho ngoba masisebenza sisebenzela umndeni so angabe uyinto esizothi sothatha izinto sifuna kuzofika ingane zethu so ngathi abantu nje ababalekele kude nokuthwala balungisa indlela yedlozi khona inhlanhla yedlozi elihlambulukile ngendlela eclean umsakazi kuba kanjalo but notice kodwa nala nihamba khona ukuthi inhlanhla ikhona noma ngabe awuhloli but ke buka nje nesimo ukuthi la kungenzeka ukuthi khona inhlanhla la ikhona into enjalo yes siyazi kubathi abantu abathwele banemizi emkhulu banani no ngaphandle kwalokho zikhona izinto ofanele unotice ngazo noma ufike emzini womuntu nesizotha nesithunzi sakhona yes bonakala ukuthi ikhaya linedalo nibaleke uhambe nihlole emafletini abantu abazi ngoba inyanga ukuthi ebalekile emkhulu abantu baze bathwale nje bahamba bayothwalela emafletini yes bayothwalele endaweni umuntu aqashe kuyona umuntu omsebenzi wabantu mezosiza abantu abasebenzele eqasheni sebenzele endaweni ekhaya kuba kanjalo so nathi mawukuthi sosebenzela ngaphandle sithenga indawo kuyimanje eGoli sesinayo indawo esosebenzela kuyona kodwa izobe iyikhaya lethu not ukuthi siyoqasha so ngizama ukuthi abantu lezi zinto ezinjalo ezenza ukuthi bagcine bethwala uma bengaqapheli kakhulu Dokotela sibaphi number sibaphe la otholakala khona nje nasey'nkundleni zokuxhumana bakulandele dokotela ey'nkundleni zokuxhumana bazothi uDr Malala Phezulu ku YouTube ngizovela imisebenzi yalapha ekhaya nendlela esebenza ngayo kuphinde kuba uTikTok Dr Malala Phezulu ku-Facebook na ku-Instagram Dr Malala Phezulu bayakwazi ukusithola lapho inamba engitholakala kuyona mabefuna izinto noma befuna baposele izinto u079 yes 484 7116 yes 079 484 7116 Dr Malala Phezulu. Dr Malala Phezulu bafowethu iSelect Africa TV besinaye kudokotela bafowethu njengoba esechazile yonke into nenhlahla iyabuya bafowethu ungathuki ke mayiseyithathile lento wayilahla uyakubuyisela nenhlahla ubuyele ube umuntu because usukade ungawuyena umuntu busuphila ngaphezwe kwesinye isimo phezwe emoya epheceleze ngekho right kodwa udokotela uyakwazi ukuthi ukugeza uqonde yonke into ebe right ama products akhe lawa uyakwazi ukuthumelela noma ikuphi la khona ngendlela eright inamba zakhe njengoba beshilo zikhona bafowethu thina iSelect Africa TV besimvakashele bafowethu sisekhaya ke bafowethu kunesithunzi kunezizotha siyabona nje kuhle yonke into eright bangani zakwethu ungakhohlwa ukusubscribe bafowethu iSelect Africa TV usilandele einkundleni zokuxhumana ku Facebook bafowethu uyalike uyakhomenta kube mnandi ngani zakwethu until next time bafowethu besikhona siyathoba kakhulu izokusetha iSelect Africa TV thank you.